amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka ucyase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiriye amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo engale iyurengia na boigo ekogokie liso yao chingaki ogoswasa liga kurigiriya amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokolemiremo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebelie kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuale ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate no corrugated na boigo box corrugated asbigo babwate Dumerang ayuale aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwo mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyaraka bo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari lero ase MRM showroom onyareka bogo kwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwe kasore asubwango edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex niyo muchurigo busongo iyo eranye neduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra sechi namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Chinsa kyanda chia bon magoroba ase ense ya USA ase ense ya Australia igore chinsa kumnebere nikide kebere chia mamberi tko ria juma ne ase ense ya Africa ya moche igore chire chinsa inye chia butko ekeneke onga Jumatatu na inchinkuru kwa mkate Enoch nsame manyerio akorko Wilson Makori. Menyi be kenyorokia muamogasa usegeti kyabarogi nigo ba bokalit kulia lero no muchano monene yo musacho yomo gotoka gasirete mbarbari para ekero arenge kugenda nyagitari konyora obugwenya mosakito dipon asanya nigo ato ariganiri roboti origa
Ekenekenero kia mayanda kurwasa bamenyi bekenyero kia Mwamugesa igotoka emeye ward ya Kitutu Central. Ayamaega yomo sacho yomo bwe miaka yegatwa aselieta Makindi gukwira mbarabare nepara angene dispensary ya Mwamugesa. Ekenekenero kia Mwamugesa asamalieta yonkuru kudina kwamboka umwana oyo igosirire gakuru ku Makindi na kwete akamutigo kogonka so bombo chura ali nyakiugiro ono menyire ga igabune ntakana munangina kwete tachieti kogenda so ono gamenya takirandi nyakebere ya etiro murubyo ya nasira uichabwe turansa sa tukire yarorekana nga igwete bube munyagitari oyo mekenyoroma uichomurigereria karamurigereria rore kesi ekyo kere karibu ya oa kesi me KTRH ambulance yache kera ambulance ikaga banyoranga nagusira kurari gukwana nabamenyi bensemeywe ni gobagotebanganya gusira nigamenyete ase chinyomba cyo gukondisia amo nabana baye nonyamaega yogotigara buno muboraka ono mwana uyu nabokonyamenyete nobokongu agwaka ne nyumba urageria abana ono gose no bulimuri obo maremare ryo yabo bwatete takwati muntu kumutira mwana biko byagende school ono gachiko cyanga nyagitariga lero ni holiday yarenge onyo nyagitari yetu ya Mwamugesa agesiekire ina abana kuire school yabe problem ekinyoro ekemo ki step gekairo mwanya ariko yo me school na igetagatiga school akari asenyenche environment mwana uyamenyete naise teringie obosemia gucha sabasae nigo baboriwe ko bamaiso anene asobotumeki webinyugo byogotindia especially aba murabare kenyoleke gabatanyometi tigabanyome naba murabare kenyoleke iga ntunturi gukana munyu amarwa lakini amarwa nyanyu no mochoko komentana ywe asomotimoko weli tukeriga lia Aid Ul Vital ngoboni bisiri byanyagitari ya Mwamugesa dispensary byasiakire chinga kibono baboli ya serikali ya kaunti ya Kisii inse yo mugavana Paul Simbarati kurigirenga neja iga asobwango liyo bakonyora obokonyi gotogo sabe serikali etoro seri nyagitari yetenya Mwamugesa ga etoretera marioga isaini onyandiri bare tamarioga isaini ga nyagitari tangalere holiday njakore gasi ngaja konyo bugimo bumwana uyo itokure ono gotogo sabe ga bana yeito njacyarinde igatotebi ngango toroteriere pareye etoletere ne bifa nyagitari yeye bono ma umwana usiriyo bugima uyiru mochari ono tibanyetinga ngaitogo cyakira nande ngaitogo kore toroseri nyagitari eliakera abantu oitu barwarire bacha barwarirwa bagoja kurara para bacha gukwerege itakiya nyagitari ense munajwe abaiboli bono nigo baburiwe gwechandera amate yabo anena sogo segeta chisemigo cha sabana babo ngosaba baminto tigatwecho kurwa story nabo komenyera andi lakini daraja mbiri nturange ne chiro gaiga ogenda daraja mbiri esiro obugorie mesige ebere 3 oros 200 na abana banyore ndagera naibwe bangi kurumwao kuripoteri gataseni kia ukia getembe kuroiga sekenyero kia Mwamugesa gutuke meye ward ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South eliterane inkoro kwa Dipon Asanya Ngore abene gochiase ya mateyo ya Syria oyo mwabo chinga kichicho Paramount Chief oyo raete elocation ya mwamonari gwetane miaka 19 nigorit kujya rero atwekamo musakito nigo atwariganiria robot euro kurwa sansemeyo Dipon Daniel Ontiri to robot euro Eikiga soroboti ruabene no mugano buyo kabero musine chief we location ya Mwamonari yigotoka Nyakiri asebunge ya Kitutu Chache North ase county ya Kisii nyagosira James Sang'anyi uko yokolete meremo buno mugambi ase myake mekoro na ora inyore asa mange nyagosira Sang'anyi nigaiboletwe umwaka buli wemo chimikyanda na 44 akole meremo buno morokia kuri umwaka buli wemo chimikyanda na 52 wiko umwaka buli wemo chimikyanda na 50 noyomo chingakie chagete meremo buno mu assistant chief
asa yakoreta ase miaka 19 goiko mwaka wechirubere achingaki achitenka gotimuka nengaki yokonye ukinigwe ekirogo goiko senior chief agachakira chiskuru ya bonchari kara agachanya tieko kararunya tieko agachaka genda Nyasore kurunya Sore agatumwa abo mulito ni Nyamira district no asometie asama tukamange kara kura kurororo akabom karangiruro akawesa chief kurororo chingaki choburai bwaye buno mu chief nigo akorete amonchururi au ayora inyurwe egati abo kurwania obosalia sensemeyo na gusegeta masomo asaborokigwa bemyaka meke igarenge omugambi gw'engencho seita igasakuru kumwamunari go twabwate ebibage ebinge na ende ebibe mono obo ibigo bwekire lakini gwetera chinguru chiaye una tigeto bwari mwagachako obugambi garusetie ronge akabeke Kenyansa likaminyoka nebibagomba kagasirie oboke bagopi agakore gasiba mwanjete buno musabu chibu agacha gakini gwakabo mu chief agakini gukurwo bo chief agacha obo senior chief no ari tayirete nekerari tayete agasoe kanisa lakini agasoa omogima asense mwende nigo boigo hairete libagarine asoberenyo buya bwa mangana gochia sabado abadisi abapisi bechinga kecho abaraiya bakoro kurwasoro gongo rogusi wikano nyino yokabero murai wense umokoro nyagosira Daniel Moi inchena maete maelda brother ekiare galenge okora guidance and counseling asa konyore na magosa gudiri naye tabwate watane kangoyo ne noyongo tata bamwete chinguru naenda akabe meda yenka wetania yonsi igaro monogeri omwasanganyi family naenda bwanjete gokorere kene nyagosira senior chief James Sanganyi uko nigo hasire obwemo bwae kari ne myaka 50 mo noyomo kwa gosa bange haseboigo abarai au bagendrete gotuma magomba bogochia sinka yaye na kumunyura ko bumurai wanchita magendero no mulembe wiki ikego chali tukone chingaki bune charero kero nainde ndacho kwariganira roboti rwabene Kurboterege taseni kiaga tembe kurega se county ya Kisii litrene ngorku Daniel Untiri Justice Omoske David Kenani Maraga yoritkuria rero omerana n'abawakilishi gosabarai ao kurwa ase chibunge inye chie county enyamira Ilioko eyarigania asoko bekeganga ya yugo chikoba omurai bwense kego chikoika 2027 Fatgad Gisemba nigatwariganira roboti origa Omunachi ebina omonene omokoro aiga Kenya Omoske David Maraga nigorero aumirana na bana inchi kurwa sub county Johnson isano ejo chirimiye county ya Nyamira eriyo usanga amo na barabwo igoro yekerenga kyaje gocha kuburia ekirugo kyoburai obonene bwense asobochori obonene borebosyo engana Omoske oyo Maraga abeka tene nibuna tari gocha kwirana maega nonye ngake Igaraja kaiga kubaburinga koma moroko goko ikoya bisika ute ya bantu abantu bamintu na otro ko yo rara yuga sibe asibono iga biomono como tole oroge durun como de circuira ne kuruga yo to ko ya 15 mochidi morore watu muninga nikire ndio na rasta kwenda mche rinde abaganya bawanja ndogolega ase omusangirekano oyoiga nigo oikiranwa nomobunge omokoro bwebunge ya Ndigwa Omoske Agostini Neto oyo ogambete buna omobunge ase bibindi bibere nigo nere airachinga kyecho na goteba emeremo emia Omoske Maraga akorete ekero arenge omonachebina omonene nekyorokererio buna aise kwegwaribaga nerebweka orakore omochando bobokurumi obotutukanu ase wizara yobochenu
kubwatikana n'umuroberio bobo bwenia osha na omweri oye uchumi yenze koba enkia. Kenya iko na shida ya abductions, ndio? Extrajudicial killings zimeendelea. Ufisadi imepita kama nchini Kenya. Ukweli rongo? Shida ya healthcare, ndio? Shisha. Watu ambao wanagonjeka hawana nafasi ya kutibiwa. Pesa ya shule, university funding hatujui kama inaendelea juu ama wangapi saizi hawezi kuafford school fees ambao mko hapo hivi. Ufisadi imepita kama nchini Kenya. Ukweli rongo? Who can sort out that if not from Maraga? Who? No, let's be honest. What are you talking about? Mataka tuingie sasa ya wakisi. Is that where you're bringing us? Mataka tuingie sasa ya wakisi. No, bwana, no. Ense moyende nigo munyamira asabirwe aitange kurwaze okubageka ase kerogo kyoburayi bwense nabagenderere kumusega oyo tiekire kuraria eganga yaye yokuria ekeroge kyoburayi bwense ekakirire goika mwarigere 360 degrees mwarigere south mwarigere north mwarigere west mwarigere central mwarigere up mwarigere down make a fundamental decision in the transformation agenda of any society and nation. 2027. This is the man that will be the center of gravity. Chingaki echecho nigo baragire ebyara aba MCA abo babeire bakoraria oyo kabeiro mu waziri w'oburendi bw'ime omuske Dr. Fred Matiang'i ase kerogo kyoburayi bwense nagoteba nigo barabo boka basinyirwe kuigwana asobututukanu obwo bogendrete kwenekiwa gati yaba MCA banyamira abantu bajaje kurenda iteke gaiga aba MCA bakoimuka kwanza nyamira yaba ingi yaba sindi wana bana nande basaleti naina wana onya bakwate makwande kabirejiga akwira ndi umwabo yubizo kibyasi gakia inama yaba mwanjira bana Hingo ripotere gatembe koraigase omochie okebirigo oyogotoka ime ye bunge ya West Mugirange County ya Nyamira Njefatigat Gisemba Biamanofat karikurasen semeyo ya Nyamira karabado terasen semo ya Nyamira nigo abagaka ao korwa bakora nebyombe biria birendete eke koro kyomugusi osemwanya getinge heritage yorit kuria rero bomurana asensemo ya bugitutu bomasaba manga abwase barenge kurigereria ege koro aseba sanga nagotabna ege koro gitogesikwe neke golikende wego kegerwe Polycarp Okara nigo aikasensemeyo nagotuchunjugera goteratereri maserimo kurasensemeyo unenjira ya moyo kubeka chingikero chia egesaku kyomagusigo cha seamate nigo herumbeye ya manyegetinge Heritage Council itukirigaria rero yanyara kubagekura musangerekano uyurenge bwo sanga nawe gokoro kyobwanje ya seamate Murigo kurekana ase chinsebe chiga chebitunwa byamanga igo twachaso kuja kuyeka ekigusigie ito asitwasirerete ekiare manga nere getunwa kyomorembe n'obwanchani na intunto bwate mulima gosento bwati mulima omulimo oyo ito noro twacha kurumambia twakanatire twasororire omorembo oli nyakomo gendi atotigerete obororo atotebeti ntoko kwanani nokoboko guchabosio tokwanani n'amagega noro twasorora naende nyamwara akanyongo gite twabugori kurwaria igo twabugori kurwari ngorumwaga ekiagera chisokoro ne chisokororia igo chiatobekire tiki ukone bikirekyo nigo bagendere kuba bakubuligesa gukyo magusiko gendera kubeka chinyekere chigago cyase abana bagukina elio ekegusinge turutumbwa. So what we are seeing right now is not our culture, and we are here to say no to gender-based violence, to say no to modernity that is kind of polluting our culture. Nigo bagendere ko bagugikirie bikoro byagendere ko bigokorekana sorogongo rwa gusiasa matukabwa ngoiga ebyo korengana mona barabu batebiro nyinjike gusike bekire buya kona ngombiyo rero abantu babeire inyama bago kenyubu ne nyama
abantu bakubetereri gukora ibintu bitari ngokare bamanya kubiroka igikuru nyumba ntubwata ni morembe toyo nyumba nigo bwigo gusaba kwa rurwe koroisiwa kwe msia mwase ajaiga mwenjere yemo yo kubeka nabagukurendeke gusekeo cyase ebyale bigocha eliongesira ogusibu nabono ekero twarenge ngumbu abantu abatanga you are from Kenya I want to go to Kenya ngai nkogenda koro Kenya ngaudi ntubwate ngoro ya mwaga iga na igwete kare ntoko yarorsi na tutore museum esa amini esa bantu bakogenda elia kabere ntubwate tabaka unless tushikane kama Kisii counts and Nyamira counts for us to have a museum here to conserve our culture. Tukifanya bure tu venye tumesimama hivi leo tutaongea na tutaenda na tutasahau. Lakini tukishikana kama wazee wa mama tuweke museum hapa, we document, our schools will come and visit and we learn our culture. Hatutakuwa na mchanganyiko kama hii yenye tuliona ya huyu mama kupiwa na kufanya nini ati kusema ni culture. No. Eginko ripoteri gataseni kya wajete kya gatembe kurugigeiga sinsemechika kya manga ime yabunga yega yabo gututwe county ne Nyamira inchego nguru kwa Polycarp okara Mayakara tuarasi korekyo tiatanda sumutimo kumukega singin chokonyoro wasemia bunabaga barengotema Baraka ninjo ninjo rembe ninjo dorome ninjo banana man ninjo banina ninjo aba machoge murabu otire bwatera mono enyagenke incherere otire bwata mono kabito otire enyagenke incherere kabantu bagachiro usene seki kosenge to bachikolgia oyo mutire oyo muhabanyagenke mate bono batire mbali chinyomba yore yo murane yo museke aba ya musike njana kogamba nande baraba muamuti batire bara osakanya omuntu mutire ko macho ba muamuti bali kinie kiya muamerereti na wakuru kwa batire tubwata batire abanda bali bakaruza na mali bali abana aliso bale mbaroro otire bwata mono tatenyagenke ncherere nabago teberani ngenche kabireyo naba bande buki Baraka ninjo rembe ninjo dorome ninjo banana man ninjo banina ninjo Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achabwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate time tembo abo bagokolemirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo au ayuare ye chikala au na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges au bunamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati aliaye chigage emerongebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kwabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo guchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asama
mange bakere simgwetera search number chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Download Odibets app na unaweza kujishindia hadi 50,000 bob kila siku. Nyuma yako basa mutima komoke nande karibe karota wasoa ensemo yomoelio yo ekiunga chinsa nye. Egati abajumbe korwa isiko ya Gusii nigo litukaligo bamwakirite koko Omoske Fred Okengo Matiang'i Daktari ase okolia ekerogo kyuborai bwense kegochweka 2027 ukwana ase ekanisa ya St. Paul's Nyankongo Catholic yowatebetenga Omoske Okengo Matiang'i nigo wentkwenda ase chinsemo ao isiko ya Gusii Elio koligia chikure echo na waromba mubwate sikomoa ekero ikyo kegochweka chinga kicho chichikura cha 2027. Munasema muko na mtoto wetu Matiang'i. Sijui ni Matiang'i, naona Maraga pia anataka. Sasa ni nini mnataka nyinyi? Bas, sasa Wakisii mjipange. Najua Kenya ni kubwa, si ndio? Ambia Matiang'i atembee. Afanye nini? Atembee. Si mimi nimetoka Luyaland. Si niko hapa leo. Next Sunday tuko na huyu tuko Ukambani. Pahali inaitwa Kilome. Sasa yeye pia afanye nini? Atembee. Kenya ni kubwa sana. Matiang'i ni rafiki yangu. Sina shida na yeye. Lakini atembee. Sisi tunataka wale watu wanataka kuleta change. Waungane hapo juu. Si ndio? Tuungane. Hatukishaungana ile mambo tutasema ndio vile itakuwa. Sasa mkiweka hivi Kibagendi, jua pia Waluya wako. Sisi ni wengi kabisa. Sasa kuja ongea na sisi mtukatie mzuri. Ndio sasa tuanze kusema hii mambo unasema yote Wamboga akitamuka tu siku moja Matiang'i anapanda. Sasa mtutafute. Sasa Matiang'i na Kalonzo ni watu ambao wako sawa sawa. Hawana dosari hata kidogo. Wamehudumia hii nchi kwa kujitolea. Si tunaomba washikane? Ngapi wanasema watu washikane? Na nyinyi mchukue kura. Kwa sababu bila kura hatuwezi badilisha hii nchi. Tumesikia kila kitu imeharibika. Chief Nairobi inaitwa shisha, haifanyi kazi. Siko hivyo? Na ndio tuweze kurudishiwa ile NHIF, tunahitaji kiongozi ambaye ajipende. Kiongozi ambao anajali kila mtu. Tukija mambo ya elimu ya ngazi ya juu, mumeona imeharibika. Tunaitwa sijui band, sijui nini, kwetu tunasema ile band tunajua ni ya muziki. Si ndio? Tumesema kila wakati elimu irudishwe mahali ilipo. Na tunahitaji viongozi ambao wanaelewa mambo kama haya. Ndio Kenya iweze kufanya nini? Kubadilika. Si ndio? Muongea mambo ya Matiang'i. Hiyo ni haki yenu, ni vizuri, sio? Wajua pia lazima mujipange hapa chini, sio? Lakini pia mkiongea vile ni vizuri pia mumtoe. Manake sijui mmemficha wapi? Aboko. Umeficha huyu mtu wapi bwana? Wajua ndio hiyo mambo hiyo form ishike. Lazima akuje Vihiga pia tumwangalie yako, sio? Pia atole sisi ya macho ama namna gani? Aende Kakamega pia atole sisi ya ndio tuanze kuongea mambo. Si namna hiyo. Lakini najua Kibagendi anamsupport vile. Buo ne karaba kumwakera baada karatore nsemi ya siasa. Yukabere mokonyi bomurai bwense ya Kenya Omoske Stephen Kalonzo Musyoka boigoro murai bikya mke waipa
nigo litkuria rero abwaterana na baraibande kumucha serikali iguru yo aba nyimbo abare ase enseria ya Haiti. Sio jambo la kibusara kwamba vijana wetu wanauawa Haiti na hata miili yao isipatikane. Kwa hivyo tunasema kwa kauli moja, we want our boys back. We cannot 10,000 kilometers miles away kusaidia nchi ambayo hata president wa Marekani juzi ametoa usaidizi ambao Mheshimiwa Ruto alikuwa amekubaliana na mwenzake wakati ule akiwa rais wa Marekani. Swala hili bila usaidizi wa UN Security Council alifai. Kwa hivyo nasema this has to happen. The next thing ni kusema kwamba we have come of age as a democracy. Hatutaki Ruto anaamrisha vijana wanajeshi wetu kutoa matamshi ambao hailingani na katiba yetu. Kwa hivyo hiyo ni onyo tu simple, hatutakubali mambo kama haya. Kwa hivyo kesho sisi tutatoa taarifa kama wana opposition Nairobi kesho. Ben akituacha, tuna huzuni ya kwamba kuna familia ambazo pia zimepoteza watoto. Mbali na hapa, kuna pahala panaitwa Haiti. Kule Haiti kuna vijana walipelekwa na Mheshimiwa Ruto, ilikuwa mwaka jana. Juzi kuna mmoja tumemzika kule Kajiado, na hivi leo tunavyozika Ben hapa, kuna kijana mmoja kutoka Mlima Kenya ameuawa na magaidi kule Haiti. Mwili wake umechukuliwa na wale magaidi. Wazazi wanalia, wanaomba wapewe tu mwili waweze kuzika mtoto wao, kijana mdogo sana. Na sisi leo tunataka tuambie Bwana Ruto, hatutaki tuone Haiti, maiti nyingine kutoka Haiti. Tunataka vijana wetu waliopelekwa Haiti warudi nyumbani. This ill-conceived mission, ill-intended, ill-deployed, tunataka ikomeshwe na iwe cancelled, our officers warudi hapa nyumbani. Mwisho pia kuna wanajeshi wetu ambao Mheshimiwa Ruto deployed against the citizens. Vijana Gen Z, na hapa Kisii pia kuna Gen Z hapa. Kuna vijana waliwawa na Ruto akatoa wanajeshi kwa barracks akawadeploy. That gazette notice we are demanding that it must be revoked na wanajeshi wetu wabaki kwenye barracks. Hatutaki tuone hali tena majenerali wanaanza kusomea wananchi. We don't want the military to intimidate the citizens of the republic. Juzi niliona general wa jeshi akitishia ama akiingia kwa mambo ya siasa. Mimi kama mbunge wa Yatta nasema generals wabaki kwa barracks. Since 1963 hatujawahi sikia wanajeshi wakiingilia mambo ya siasa. Kwa hivyo tunawaambia kaeni barracks na muache mambo ya siasa. Nikiangalia naona huku maisha ni ngumu kama vile Kitui ni ngumu. Huku maisha ni ngumu. Maisha ni ngumu. Na si hapa, kila mahali nasikia watu wakisema maisha iko nini? Iko ngumu. Kwa hivyo kuomba Mungu atupange vizuri na 27 His Excellency Kalonzo Musyoka achukue uongozi kama rais. Cha kushangaza ni kwamba wengi wetu ambao ni viongozi kosa. Kwa sababu tumedanganya wananchi kwamba sisi kama viongozi tunatoa hapa chini tuwapeleke kule juu. Sio ni uongo? Tumedanganya kwamba ukiwa uko na bodaboda utakuwa na hasa na pickup. Sio ni uongo? Teatwe korere kionga chinsainyega wo aserit kuria rero tumrane umutinyo gocha okane ase bunaiga ekero nyasaye tatara trai atrende ataseseni na eno yo bwingencho enene abasaki baito kora chinsemo ao fat god pios biokora ase omochiria o Nairobi Polikapukara na boigo Dipon Asanya kautar komweba Brian Nyakundi na boigo Gabriel Ondieki obae korwa chinsemo Chonsi na balia bana kianga twara kanbia na bonoiga Harun Ototo na boigo bali wenge magich camera na bono Lucas na boigo Kevin
Semoi manyerio akorko Wilson Makori chinkorko mkate ena kubutkoya sai tata uyu. Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza ya Nchere amone company ya mabati Rolling Mills yuko ya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeto nigo enkale iyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati aiga ntobwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerungetato asama mabati alia aye chigage emerungebere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chingagicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo